Kalong ka ika ika basosi bahadian beladap ban penbena ya ka result jong ka arpun riu seora konstituensi bat ka arpu prasiela konstituensi. Bahadian ka tu ka ni kenta mi kensan ki kenhun ki bela penkelumar bat kawang mau ya ka office jong u subdivisional officer seora civil subdivision. Bat ka basosi syusyu kalong bakini ki riu syung kabu kila kawang mau ya ka office jong ka seora subdivisional court ka badon marjan bat ka ni ka office. Haka babun teli ki yet jong ka ni ka office kila paj bat ki benta jong kani ka jingkang yet kila kedor bat ka phalau jong kani ka office labun da ki mau kiba kani ka kenhun kala kawang dan ru artli ki kali pelip ding jong ka sora kila pai lot ki yet bat ki headlight bat kini ki kali kila julor. Tang kata kini kiri syung kabu kila thang ya kilum ki badan hang ni hasenda jong kani ka office bat kading kala posted bat kidon pat ki yeng ki badan hajan jong kini ki office bat dan bok da ka jing state jong ki trai snong jong kani ki ilaka sai sopen lala ban pelip ya kani kading bat nakaliang ka office jong subdivisional officer seorang civil subdivision kila penjari da ka section 144 CRPC ban te lakam ya kani ka jingja. Given under my head and seal this day, 2nd March 2023. Thank you. Kami ke order mengenai nakadinya din summit hakaway ke jaka kadira ekituar penersai. Lalo to. Nambah. Pak ini sempat ingat ya, maaf ya sempat. Visan kan air lebih rokok itu. Tidak awal itu mah. Yang nggak ada video mendak setan. Long garing video kan, dari lakut tu mohon dek ipat, mau ujian tu mohon.